Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina tama-tama labikum kai hadire andrenge silasur malabikum kai hadire. Syukur kisi maraja mapuji temak kaka di sisi araja kuasa na puang Allah Ta'ala. Nasaba rilalan na ye subuh pada yang kaki itu napa terung apa masih nawirengi adisingang nawirengi apa tirong iya natu adisinge si bapak tirongi pamasih kami nama rajana puang Allah Ta'ala. Nari kumadising na digaga apa tirong digaga gunana adisingang na kuwirengi apa tirong na di itu madising di na maksimal pakasibian. Jadi syukur ki maraja na wirengi puangi apa tirong na wiretoki adising. Itu naro di na pajaji laudong ko puang Allah Ta'ala. Sari komangi tori na wirengi adising. Na wirengi apa tirong. Yenaro yilau tungka to makasana. Tokuno ko subuh tomilau ko pangarap pada ibu Allahumma hdina fi man hadait ibu tawirenga apa tirong papada pada tau pure tawireng apa tirong wa afina fi man afait tawire toka puang adisingan papada pada tau pure tawireng adisingan makan jalak datuk kunu tapi mega tahu cia tapi rocia ali nama ni ini pigau tapanan nu pero ko bahasa ni tapasi tambus iro atita si bawir de pak dong iner ya asa melo dong ye ko baca bawa mit makada Allahumma hdina fi man hadait kosong iro ati ukupung Allah Ta'ala ina tu ya sama baca dong jadi sila yang itu melo dong si bawa mak baca dong ya sange melo dong si tambus iroti si buang Allah Ta'ala. Istilahnya sekarang konek hati dengan Tuhan. Biasa hati itu si tepang hati si buang Allah Ta'ala hati meto itu juga termasuk doa. Tapi maka singi ko si agisan si lawangi robaca si bawah hati. Itulah doa yang paling bagus. Sini na teman-teman sila kong kehadir. Salawa andrenge mapasalamaki ri alimalabina nabitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari pa urampe makada yetu salawae pasur na pa dawangangi. Jadi kupur ki melodong ya kode non rio lo bisa lawa dongi taru imunri apa yaitu salawae password na pak dongi pada HP ikung ke HP mi buka na de na ipatama password na biasa de na mi tak buka igoso ciaje tama magai de na tama password na mako tiro pak dongi ro tagoso mi lodongi dia na maksimal dia tu dong ina terim pung Allah Ta'ala iku dia ni pasti bawa pasurna agan pasurna salawat tapi gaywi kuri melodong takur aja talupai masalah pak itu salawat pasurna pak dong ya masuk yang saya hormati saya muliakan rilana isu gue ya melo ala ada si peringaranga
hal-hal yang berkaitan dengan pekuiro cara syukuru ki pamasina pung Allah Ta'ala. Pamadu patu pacara syukuru ki pamasina pung Allah Ta'ala. Sebagai bayangan, kasih di kisah Iru Nabi Musa alaihi salam. Ia maturu di napaja napa guru ko makna. Ia biasa irampir na kurangi maka dah la in syakartum la azidannakum. Digini gisukuru ki pamasiku tambaya. Jadi napulangi Nabi Musa umakna maka dah. Nigi umak kumilu meningkat kesejahteraan na. Ipakasing itu tungal linuna. Maka situ tu tung akhiratna. Maca ko syukuru ki pamasina pung Allah Ta'ala. Gang kanang kasih di waktu. Iru Nabi Musa tu tudangi. Matangang itu tudan Nabi Musa. Tu dah mapikiri. Apa itu Nabi? Dia apa aja napikiri ki makna. Nabi Musa napikiri ki makna. Maka kalale modelit na. Aga kalale na modelit na makna Nabi Musa. Kana rampe hadis Nabi ta. Maka dia Nabi ta. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Majapunna pas sabaranna nama cilaka uma mak dioloi nasaba sisala patujungi nabinna nabi bicara sisala pahangi nabinna nabi bicara termasuk nih umat Nabi Musa riwayat itu tudangi Nabi Musa pikiri ki makna matangang itu nang katau kasih si madapi atau kasih si makda Musa nabi ko jegare di nakada Nabi Musa makor tugas ku boleh ripung Allah Ta'ala pura ilanti manca jinabi ilanti toka manca jisuruh iperintah aku pun Allah Ta'ala pakai ngai taulinwe nama kasih batin nama sumpah ku pun Allah Ta'ala nah kada cocok itu pale kunabi ku miloka milau tulung apa itu Nabi diterima doa ku pun Allah Ta'ala kada Nabi Musa agar 4 juta nah kada nasabak Nabi ku tulung aceh dek ilo doang aku puang Allah Ta'ala napasugi ka nakada Nabi Musa magami mangita milo sugi nakada mangingi ka napandangin tetau sugi tulung aceh de podangi puang Allah Ta'ala napasugi ka iko sugi na mega ni agagaku lawan nak si baba iko bigo ipasuran pung Allah Ta'ala kada Nabi Musa iko yoro malak data cina isugi namodi ni pung Allah Ta'ala yang penting tapi kau isyaratna nah kada aga syaratna nah kada maca kusukuru ki pamasina pung Allah Ta'ala kagur ko jolo sukuru ki bi pamasina pung Allah Ta'ala nah kada Nabi Musa tanya aja bahasa aku tu ya awak disukuru ki pamasina pung Allah Ta'ala nah kada ni kapale tau sugi peko tangamu nak kada ita bawanya ia membawa jajue dua la ia membawa wa jajue silampai wa punahi ya to na upake peko cara aku mesukuru ki pamasina pung Allah Ta'ala tanya bahasa aku disukuru ki pamasina pung Allah Ta'ala di mana miro tau sugi kada Nabi Musa ia miro bawa pesengaki Meloki meningkat kehidupan ta, meloki meningkat kesejahteraan ta, macam ki syukuru ki pamasin ku Allah Ta'ala. Nah kada iro ide na alisa dinga kalakku. Mak de na salai Nabi Musa. Mak de na nang iro tau kasih si. Bedek masarnya wa Nabi Musa nak kada wi kasih umat.
Itu na kasiasi, itu na matampu. Pak itu pun Allah Ta'ala, malak dana caca, iko tau sugi matampu. Tapi dia pina cacana, kau tahu kasiasi matampu. Yan ay umana ka, kalalen. Dia na may tayero purana na pikiri kina umana Nabi Musa iro makay kalalen, tapang kasi tau sugi, maadap ka Nabi Musa. Idi na nabi surono pun Allah Ta'ala, idi to nabi iwerek kesempatan si pak bicara langsung pun Allah Ta'ala tulung kasi nah kada Nabi Musa aga itu kina kada tulung cede tapodangi pun Allah Ta'ala na papaja ka sogi kada Nabi Musa tahu kepaga kalian lain na silalonang ka tahu kasiasyo kue melo milau asogi ko pun Allah Ta'ala pekkoto si carana ini sogi ni tapi kasiasi Nabi Musa maki persoalan syukur maraja ka na beri pungalata orang para mayaka de na wanri mana ngi gagaku mati masawala na manari wijawijaku tapi si di persoalan na Nabi Musa agar na kada biasa je gara-gara orang para na pungalata la urusu walu pai makasiyo yang ku pungalata ala jadi tulusaka cek de tapodangi pungalata ala na pakasiasi ka aja nabi kalia da orang para ku makasiyo kare Nabi Musa ye ko itu macina takat tai mode ne popung Allah Ta'ala jadi tu ye ko melongo kipigo isyaratna kada aga nasarana na Nabi Musa coba-coba ijolo coba-coba mi jolo aja mau tepat coba-coba mi jolo papi sawi syukur ki pamasin pung Allah Ta'ala nah kada yeron tau sogi Nabi Musa de na cocok de ne syukur ki pamasin pung Allah Ta'ala de na cocok nah kada Nabi Musa maku tu ngapo tu tapi aga la satai di nah kada kita ya dua lica mata na wiringa pung Allah Ta'ala upaki makita egan na papinya men na pung Allah Ta'ala urasaka gara-gara pakita magaro kasih tahu melo emo pemakita ila gani pakita na pung Allah Ta'ala syukuru na iya syukuru kaya makita mo pa Nabi Musa dua lica aja na wiringa pung Allah Ta'ala latuki kau pajukka egan na papinya man pung Allah Ta'ala rasaka garla tu kega jokka magor kasih tahu milo emu pak jokka monro mani bolana mak da picu syukuru kaya magalamu pak jokka Nabi Musa dua lica lima na beringa pung Allah Ta'ala upakarja sami ni maku aja kusi masih binang kewe pamas na beringa pung Allah Ta'ala lan roleku imana na upaki nasabari namiga aga-aga wapun nai Nabi Musa dia na cocok dia na syukur ki pamasin pung Allah Ta'ala akada Nabi Musa iya ko mako itu berarti eta mapaha iya sisa na make itu na poji pung Allah Ta'ala ya singkat cerita dia na meta purana terjadi peristiwa si runtu Nabi Musa memang si bawa itu kasih nangi si bawa sogi dalam satu tempat bersamaan maka keadaan atau kasih demi syukur pene kasih asim pene rapa tapi tahu sugi nasabak mace syukur ki pamasin pungalatana benek tatam bumi asugira di sini taman sila kong kaya hadir ta yakini tataro ilalang ati ta kami na marilalang apa itu ati biasa agak senang lega apa mace memang tu setangi nakur gai ro atiro na paja syukur ke ko carana makur gai maka Imam Al-Qurtubi inna syaitana khurtumahu ala qalbi ibni adam itu setangi na palina memang itu tiga rono ku ya senatina na apon ada idza dzakara Allah khanasa ari ku makasing paringaran atawi ku puang Allah Ta'ala na maca syukuru ki pamasena oh lari maka cukup itu setan wa idza nasi Allahul taqama tarepe iya kong katotorita kalupa nama irotinna pawaswasa napa na bici ke pak bici ke madu perupa napa nih carana itu setangi mak bici jago onro hebakna carana setangi mak bici dia gagas ada yang kalinga tapi na paham hati ina kurga yero atitta dia na maca syukur na kurga yero atitta na dia na yakin tori baca yero ayat maka la in syakartu la zidannakum nigi syukur ki pamasi utambah yangi tapi itu biasa maku tanah koti maka tak tambah tunggu moga yero setangi jadi ro tapi gay wiro paringan rata ko tapi gay wi syukur ta
Sina tahu sila kong kihadir. Aga hakikinna ya sangi syukuru. Apa iya na pangulut na aga sana angka sahabat Nabi Tayasa Umar bin Khattab. Yero Umar. Angkat pak dongan na khusus. Serekomang itu terima di boleh yero rasa syukuru. Aga pak dongan na. Terita baca iku pergi masam paja. Maka dia padongan na pangulut Sayyidina Umar. Rabbi habli minal qalil. Puang tapatama ka adil na golongan na tau cede. Kaya gaya tau cede. Na rampai puang alataril na kurangi maka dah qalilan min ibadi asyab. Cede itu ataku maca syukur. Betongan na cede dia namiga. Jadi narutin lodong ina kada puang. Tapatama ka akas idal na golongan na tau cede salah sidi na cede na kata yero kare tau syukuru nang aku itu pun Allah Ta'ala maka dia namiga tak syukur. Kata ayat rapi maka wa ja'ala lakumus sam'a. Sikane nang kisana umat wa ja'ala lakumus sam'a. Pada pura kuna wirip pun Allah Ta'ala paring kalinga. Wala basara iwere toko pakita wal afidah iwere toko hati mupakai mapaha qalila ma tashkuru tetapi cek dem itu tahu syukuru ripala wangam pengala taala insyaallah pertama kita luna golongan atau cek dem insyaallah kita termasuk orang yang istimewa na istimewakan pengala taala. Kaya kan harus termasuk tahu macam syukur. Salah sidi nang kaya narapi pungal Allah maka dah anishkurli wali walidai. Syukur kokoya si bawa tahu dua pejadiam. Agak iriasa syukur na maksud ya roh. Iya dia sangi syukuru. Tahu macam terima kasih. Tahu macam terima kasih. Kaya semacam terima kasih. Dia itu maka terima kasih. Bahasa basi miro. Bahasa basi. Tetapi engkau tu kongka, ikong tahu pura ya maka terima kasih. Engkau na tanda-tanda nah. Tapi sitongan nah, tanya apa yero nak kata yero. Aga ya terima kasih. Angka ahli budaya biasa wing kalingan rampai relana si dia seminar kebudayaan. Napawi makada ada dua kata dalam bahasa Indonesia yang tidak ditemukan kosakatanya dalam bahasa Bugis. Aga yero cinta dan terima kasih. Kita naik aga bicara lagi terima kasih. Terima kasih bahasa Indonesia. Aga bicara lagi cinta. Upoji, makanya upoji saya suka. Ternyata memang tidak ini dua kata ini tidak ditemukan kosakatanya dalam bahasa Bugis. Termasuk utanai biasa kumapaku liaka. Nangka anak-anak boleh pak utanai biasa nak dari mana asalnya kumak dari Jeneponto dari Makassar. Apa bahasa Makassarnya terima kasih. Nissan je nakal. Dia nak wisang kan. Bahasa Mandar juga ternyata tidak ada. Magi na digaga. Maka dai iro ahli budaya nak. Kenapa tidak ada bahasa Bugisnya cinta dan terima kasih? Karena bagi orang Bugis kata cinta dan terima kasih bukan untuk diucapkan tapi untuk dilaksanakan. Makotoni rasukuru ya rasukuru dene po Allah Taala maka rasukuru ka puang. Tetapi
ipigo iro aga nasuro pung Allah Ta'ala. Itu malah contoh. Pak Siweng, cinta dan terima kasih ini sangat berhubungan. Angka gak tahu mata biasa podangi anak nama kada nak I love you a long time. Aku mencintaimu sepanjang waktu. Dia pagaga, yang kali nggak tahu podangi anak nama kor. Upoji ko nak manandungan. Itu biasa di pudaka Pak Bayi Netam. Sayang, aku mencintaimu. Tetapi cinta atau matawi loko anak napigo pangkau ka. Aga na perlu anak nak kuragai na tutupi kebutuhan anak. Itulah bahasa cintanya orang tua kepada anak. Makotoniro iko iro anak na sebab makasing batena tahu matawi sayangi na cinta ki na puji ki maca ki syukur. Beko basta syukur ki birrul walidain pakasing batewe mapedece ridho atau pejata. Apa itu tama tadi itu yang update itu na perlu makada. Ya kong kajamamun umpanya menyamang itu na itu. Tetapi beko batewe mapedece ko ale. Contoh biasa beri contoh mahasiswa ya makada. Iko magalamu pi mapakare so tomatotta. Tako selesai ki makul ya matu nang kajamata. Tas 10 juta pendapatan atau matotta siulang. Si di juta di pendapatan siulang. Teringi 200 sabu atau matotta iru gajita. Matanrai angka na 200 sabu daripada 10 juta nalina lolongan. Aga karena itulah bentuk rasa syukur anak kepada orang tuanya. Maka matura cara syukur ko pengalata. Anishkurli syukur ko ya wali walidai andrenge syukur to ko to dia pajajiamu. Nah, yana kana hadis Nabi itu maka la yashkurullah ma la yashkurnas. De itu na maca syukur ki pamasina pengalata tahu ya ko dia na maca syukur ki pada dari pancaji. Yang kana malah kayak kesimpulan maka iya itu sengi maca syukur tahu maca matana. Maca matana. Apa angka mimato tahu dia nama macam mata anak pak. Makko meni bete pada cengi pikiri sisa naruntu dia ceng. Mau melo na gili deto tahu dia nama macam mata anak. Iya nah tahu dia nama macam syukur mapaki. Tanaya maka dan nabita. La yashkurullah ma la yashkurunas. Dia nama macam syukur ki pamasin pungalata lah. Ia ko dia nama macam syukur kita pada dari panca. Jadi kok maca ki mata anak ya rumah. Iya matu batena syukur nabi tahe. Maka batena nabi ta syukur. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu na napajo kadang kangen na Siti Hadijah. Dia panapur na pubene. Iro nabi ta tahu kanja tu ya kada tahu kanja lai pujilada aku penggawana Nabi Hadijah onro lada nai poji Nabi tahu ku Hadijah jatuh hati Hadijah me pulakai Nabi ta macina lada Hadijah pulakai Nabi ta tapi denu le pudangi Nabi ta maka da Muhammad upoji ko mika pulakai ko de tapi cara na yero angka sahabat na Hadijah yasa Nupaisa binti Mundia. Iya nuna Nupaisa nonroi Hadijah iya kong ke persoalan na ukoi Nupaisa curhat. Tapi dia na pangin Nupaisa maka upoji Muhammad tetapi iya carana Hadijah poji nabita iya nasi runtu Nupaisa dia gaga balun rai cerita sangadinna nabita kada Muhammad atau paga kanjana Muhammad atau paga lampuna iya mau jarum aku liko iya nasi runtu iya nasi runtu iya Nupaisa atau mapahat na kada hei iya nang kata tori rampe de cina si de kalau lo makon re rampe de cina si de kalau lo angka na istilahnya makokoi modus batu angana angka tu nak katai
Iya rono paisa na pahan kada Hadijah. Papi saw ni murampi Muhammad upahannya kata. Nah kada pekoro pada cara nah kada urus sapi itu. Iya rono paisa lawan sirun tu nabi tan kada Muhammad. Kajar me waktu tenang ngokoi di nak kada nabi agaro nak kada. Dia pajaro tamat Cina mak baik ni. Nak kada nabi tamat Cina ka. Tapi dia pagaga dia panagan nak wadingi upaki itu betul ngana dia panagan na perong kusang. Nah kada nabi napai sa Muhammad irokong kamakun rai kanja sogi melo pula kaiko alena tanggung imana ngi balancai melo mo nabi tan tau maca to nah kada inu paisa pada kun rai Hadijah pasti Hadijah nak katai kai Hadijah nak katai pa itu nabi tan kami man yokoro kami matuni de pananci nabi tan kami tuni tanda-tanda ke nabi angi tak pernah ipapangi roatin nabi tu kumakadai melo Hadijah koiko akan apa nabi tan akada no paisa ye koi itu melo ta cerita aja nanya ate ma bicara lawani sirun tu amureku Abu Talib pasti sanga Hadijah Abu Talib pak guru kak dangkang Abu Talib purepo kak watun mate indok kunala kak neneku mate neneku digaga amureku mega angku mureku mega gagana tapi digaga mi purepo kak amureku sederhana kehidupan Abu Talib mi purepo kak matana kak aku amureku lawan rek mak bicara amureku agi napau amureku itu jaji nabi tahi macam terima kasih padahal ini rolena putuskan tapi akhirnya dia ya kau itu yang bicara aja nabi lawan mak bicara sebab amureku nabi ta macam mata ilani nupai sasirun tu Abu Talib nah kadai ya kau itu memang cerita menang kaya memang maksud Muhammad mi atu me pubai ini Muhammad me loman ko le na me le pajaji ni kai de na podanga Muhammad makada agi kita sang itu jaji apa ini men kadai iko maku itu na poi Muhammad apa Muhammad tu doi si dia ada naga pakon jaji de nabi ta tahu macam matana jadi itu hakikinet ya sange maca syukur maca ki matana iya tu nabi ta macam matana daripada padana rupa ancaji maca tu matana ko pungala taala iya na rubat tunai tan yo ko Siti Hadijah makada Muhammad suruh no pungala taala na dia juga di dosata maga maniha tata soso milo aga tasoso milo wadam ko pungala taala apa itu nabi ta kaminan riawan na rampe ada sama kedamian riawan nabi ta akasiratu sesosiwan ni milo toba ko pungala taala kaminan riawan akasiratu na tahu dia gaga dosana he tapi akasiratu milo toba ko pungala taala na itana ini ko hari makara magir suruh pungala taala dia tepanya milo toba na dia juga gaga dosa tai dia na kana bitta Aisyah matahana ka ko pungala taala irupa kasiya kunasa ko pungala taala de pana sa imba si bawah pamasin pungala taala nang kay na wiringa de pana sa imba inampai dia na paja kami lawa dam ko pungala taala jadi termasuk tu cara tasyukur ko pungala taala tapi begai ilawa dam pat ko pungala taala apalagi de tapada nabi tadi de kigaga pada nabi tadi de kigaga pada nabi tadi de ga dosa hata namo ya coba na titai kalamahaku ai tetapi masing-masing kita punya kalmah ina rina paja yelo kutu masam pa Rabbi ghafirli ipo tak dampai ka warhamni ta'ala masih ka kasip wajaburni ipo tatutu iro atas salam tatutu iro jago kasip warfa'ni takka daraja warzukni tawiringa kasip dalle wahdini ipo tawiringa apa tirong wa'afini tawiringa apa ngadising wa puani tak dampai ka ini baca yang antara dua sujud tapi gairo ilo ada apa tu pungala taala jadi kan wirid istighfar tapi gairo istighfar termasuk iko mega itu ilo ada apa tu pungala taala ilo toba ilo ada apa iko pungala taala insyaallah papa sempo dale to yihi papa sempo dale apa itu kau kurangi dosa oku itu pun jumpa pamase yang pai ya roko tu milawa dampo ko ngalatana na kurangi dosa tu ngalatala oku itu monro na sempoi dale tu ngalatala namo de tasilada manoko tu makaris tapakanya kini bawanya ta tapi gai milawa dampo to ko ngalatala takarisoreso insyaallah angkai barakah itu yakin
tajapi Malaysia. Sina tahu sudah salah. Jadi dari makanan naro nani mai. Tu pada mak guru. Tu pada mak guru syukuru ki pamasin po Allah taala. Isukuru ki rupa masin po intina cara itu syukur maca ki matana. Maca matana daripada tari pancaji, maca to ki matana okupo Allah taala insyaallah iku maca ki matana. Ini tu tahu syukur orang yang bersyukur insyaallah mulia tempatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia, lebih-lebih mulia di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang banyak mensyukur nikmatnya yang karena pada menyamang atau tongan telino lebih-lebih pah di akhirat. Demikian ikon kadaku tak salah ternyata dampang. Yang benar itu insyaallah datanya dari Allah, yang keliru itu yakin datanya dari pribadi saya. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, bapak-bapak, ibu-ibu, sina temataku, sina sila suraku kepada yang ada apa. Wallahu ta'ala sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.